Eblisib li apostol Paulo, no coexpochis yu aminkili kapabal rikin di Cristo. Salihu Colosenses ut Filipenses no kotzolok chirish li paabal ut sahil cholehil. Salihu Corintios un comunil ut raum. Salihunjung chiles, li Dios nashkauresiye lishtenamit utanakwan. Li ratin tohjuah kuichi atinak. Sadikatyuam. Solok salisantilhu, rikin saralux. Lish xolumil qatzul bal chirul gutana in nashye li sh'enil reheb li yobtesihom. Sali ak chakram. Naqlisantilhu na atinak chirish li sh'en alalbech. Yo chi atinak chirish li qaqwa Jesus. Abanan mokosa chishkhuni lepta li raqala in realisantilhu na atinak hunelik chirish li sh'en tsaqal lishchola lishben alal bechil lishchola shben kwa chiruchish khuni lebri ritsin inka ha in khuni kabaeh linashkulu ba khun rehebli alal bech usta inka shchola shben kwa utlisantilhu ha anakhwilita kotuqe chiruli kutana in shbanak muko khunelik ta kikehe lilok alila in sa shben lishben alal bech likicholak khotana lakh Isaac Nakanaw makwa haan lishben ralalak Abraham. Ho kanakwi li ralalak Isaac lak Jacob. Nakanaw lak Jacob an lishka reheb li ralal lak Isaac. Ho akwi lak Jose. Lak Jose kikehe hoshben alal bechil abanan makwa haan lishben li kijola reheb li ralashkahol lak Israel manak lak Jacob. Lichojish jeb alqeli santilhu chirishain hanak mogo khunelikta lishben alal bech naqshola tishkulu bali lo alil li nashkul lishben alal bechil hain khun li lo alil li kahkwi nakhere li qashal nashkeshol rikin li qagwa Dios manak li kauri li nashkut besi khun musiqeh li narataw el kchubeh ut khun kwanjik rikin li qagwa Dios. Salmo 89:27 nashe utla intin shaqab choksh en li kwalal ni maksh kwangil sa chanqeb lish akwa bechil li ruchi choj. Li versículo injochi atinak chirish li qaqwa Jesus ho lish ben li kwan sa shben chish khuni li nimsh kwangil ho akwi li nimak kwal Dios. Li qaqwa ki atinak akwi chirish lish ben alal bechil rikin li qawa Moises nakki atinak chirish li tenamit Israel. Lak Israel haan li kwalal chan haan lish ben li kwalal. Abanan nakanaw nakmakwa haan lish ben reheb li tep li gityop tesik manak li shekwang sa shben li ruchi George. Hokana kain yalhun khalam li na oksimang. Utka nakli apostol Pablo nashkaba ili qaqwa Jesus ho li shben alal bech ho li shben rejish khuni li gyop tesihom. Relik chijal nakli qaqwa Jesus moko gityop tesik ta ho nakko gyop tesik la o. Liqaqwa Jesus anak kui Dios. Liqaqwa Jesus akkuan chak chalen Utta kwan qaqwi khunelik li apostol Pablo mokoyota chi atinak chirish naqliqaqwa Jesus halish ben likichop tesik shban liqaqwa Dios inka yalaq pakreta likaruna sheqelihu Colosenses capítulo 1 versículo 16 chish khunil chan likaru kwan kichop tesik shban ut chokre chan sahun atin ha aqwi liqaqwa Jesus khun chichop tesink re chish khunil likareru kwan ut sashkaba hanak kwan chish khunil kholi chosha kholi ruchi choch ut nakli apostol Pablo na atinak sa versículo inak chish khunil relik chichal nakhan chish khunil maka khunak karusa ruchi choch khosa li chosha li ingata ki kyop tesik shban li qaqwa Jesus ut choqreach kui li qaqwa Jesus chish khunil karuli no koru rilbal kho akwi li ingana koru chirilbal ebli akwa bekhihom kwan kilaleb Hosa chosha, hosa ruchi joch. Utnak na atinak chirish li kwankilala kui sa chosha, na atinak chirisheb li santil ángeles li que job de siga kui shban li qaqwa Jesus. Utrenak ta kanak chicholcho chishkhuni lain. Salihu
Colosenses capítulo 1 versículo 17 le apóstol Pablo nas cholok kuchik nakliqagwa Jesús ak kuangchak rubelach chish junil likaqriru likuankep anakwan. Utjunchik reheb li versículo nakataw salihu 1 de Corintios capítulo 2 versículo 7. Noko atinak chirish lishna lep li Dios mukmukil na lep linkana taumankru utkaw de simbil chakshpan li Dios rubelach shtiklachik li ruchichoch renaqtkwang shnimal qaloqal. Li apóstol Pablo na atinak chirish lishkwahik chakliqagwa Jesús rubelach naq tekwang chishjuni liqaqriru ak kwang chakaan chalen. Shqaqachikretali nashyeqe Colosenses capítulo 1 versículo 17. Chishjunil kyoyo utchapchori sashkaba. Utmukokahtakui sashkaba naqhaan laqyop tesinel re chishjunil. Sashkaba panaqliqagwa Jesús ha'anaqkui laq colonel kishqashtesilish chuam renaqtoruq chikoleg. Makwaho naqliqabanu hom la ojo poyanam litaruhang chishjuntaq etankil rikin likishbanu liqagwa Dios saqakaba mahunkwa. Nakanaw nakliqa kolbal nakataw sashkaba li rusila liqagwa Dios utmagwa sashkaba likaru taqapanu inka chishjunil likangel lishkwang chirish liqa kolbal kahkui liqagwa Jesús kiruk chibanunkre maykatabirak tsaqal choqe shnaubal nakliqagwa Jesús laq kyoptesinel re li ruchichoch utkikulun kahkui chikam chiruli cruz saqana akhla ojuajmak Bandiosha kunak sinagoch binichur lihun kamukain nakat koy binisa kon chikli kakangel.